beautiful is back. Talafalava and welcome. This is your Tautai show. This evening we are live from Taupea Island Resort. And for your information, Taupea Island Resort is located just 45 minutes away from the international airport at Vaetolo. And also, so as you can see our backgrounds with my special guest here. So I will introduce you the special guest. As you can see the background, so you can enjoy the breathtaking views of the ocean. Yeah, fatalo fatu. Yeah, ole tau mesina nei ya le wina tu sa to ile tato Tautai nei afiafi. Ile tato pulkalame nei male tato Samoa Tourism Authority. Tau mafai na ia promote ole tato tunu. Ai aule ia ngai le tulanga pi ona iai fa la wiloa tato sponsors. Ya o te fia fa la wiloa ia le tato special guest. Ya o te loa ile tu tau fai loa ina. Ya le tamaita ila le au le o le Taumea Island Resort. O ia foi o le tau sala o le Taumea Island Resort. Ya Cindy of Samoa. Talava Cindy. Talafa. Hi everybody. I am Cindy of Samoa. How are you? I'm good, thank you. Are you all right? Yes, I'm You good. sound and nervous next to me. Anyways, shout out to our sponsors. Sponsors. Shout out to our sponsor, Samoa Tourism Authority. The beautiful is back and the beautiful Samoa. Also, Fateitele here, le Taumea Island Resort. Here, le umfai ona tu sa toileta to live le here mai lona ro fuanga here i Maota. Ia ele ngata na fafta ya tu le Tasi Market i New Zealand le fionga ya to le foa ma le la to fenga luenga o le pumpkin sini le Maota Samoa ya to i tona mato ia le tofina ya dora ia mai se foi o le pulenga after ya to foi ia i le tato vaenga le Pacific 40 la fionga la upepe o fale tu ya falute ia na we sila mai le upepe ia o le wa mafa tasi tu masindi ia no winga mai ma se popo Cindy ia ele ngatana ia fafta ya to foi ile tatu tautua ia ma tatu ondanga le gala shop ia ona le tautua matavela ina i matafele ia o mfai ona ia nga sa ili ia se vali ai ia no foa vali ai ia lo sapo lo ta vale ia ma so si tu ai nga vali silia Christian ia mo se tulanga fa mamla matilo na vaenga ia ai William langa le mate fa tasi atu ma Cindy o te loa ia it's been I think 2 years now le finally o open tatu tino ea mai lau ia tilo fo ile mai le na lua tausanga nei ile kemi wa te no e fe ngai lava male crowds fo ile tanga tau fa mai ia tulanga tau entertain La tilo ye. One word to describe it: lonely. Oh my gosh. Baka lonely inye baka kilo kwa ya uko. O sa tilo. Kilo kala wa nga ya ro ko mai ko camera. Malawa nga la maka mai le si ko camera. Yeah, baka kanga feskako reunion in Samoa. Reunion nga o tato. Malako. Wala foi le nga le reunion. Always a big group is good. Yeah. Asa tilo vo ile o aso ma sani ona tumu ai i le Taumea mai le lu tausanga lockdown tato le kabi. Well, I think come to think of it, you know, we always have a crowd. We build our customers, and we have our own customers that always comes and support us over here. Ipo karaoke ko kele lau pepese. If lau pepese faali mali, I ko kele mato pepese. Yeah. O boa show asavalaile always etumua asavalaile uma but at the moment we've got some new people here in Samoa and we've got maybe at the moment maybe 80% of the people visiting from overseas. They always come and watch the shows and just to come and have a drink and something to eat over here at Taumea Island Resort. Mainly just to come and visit Taumea because everybody wants to see what Taumea is like now. Yes, exactly. Taumea is must to visit. It's must when you come here in Samoa, visit Samoa. Yeah, I feel my nei le Taumea. Taumea pe o fai aku.
what do you call it? The whole package. Yes. Well, you can't come to Samoa and not come to Taumesina and not come to see Cindy of Samoa. Yes. So you got two things you can come to Taumesina. When you come to Samoa, if you don't come to see Taumesina, if you don't see Cindy of Samoa, you're not in Samoa. You're not in Samoa, exactly. Yeah, pe offer ya kulu me ka le whole package. Yeah, ole pe sa ile service le tulang no yo tato fa ili karaoke and also oi why ke ku malo Cindy man. E ku malo Cindy lung on the stage. Yeah, there's only one Cindy of Samoa, and nobody else, no other artist takes the name Samoa. Yes. This is the only Cindy of Samoa. Yeah, and I am with Taumesina. So. Is there? Yeah, this is Cindy. Yeah, the Cindy of the world. Yeah. So you are the Cindy of the world, right? Yeah, Cindy of the world. There's only one, of course. Oh, nice. Hello, what? Five we are Samoa. Cindy, nama cakap saya si Savaii. Oh ya, apa ya? Lepas macam mana ni? Oh, my. Ya, macam le stuff. Ya, macam tu Mailand ni. Ya Savaii. Ngay yo la chulang le hospitality yo changa cha ko le ke mako ako. Ya pi wa ka ko vai fo ngale le chulang fia cha chu changa cha ko open ka ko borders. Ole when is the last time sa yang ai Savaii sin? Oh, I can't remember. I haven't been to Savaii for a long time. I am overdue for a visit, yes. Oh my God. And I hope my Savaii people will treat me with tender, loving care. You mentioned that Samoa, and I say that to you, you're not in Samoa. But I know Savaii. Oh my God. Savaii used to be my runaway. You know, when I was young, my family over here used to threaten me. Yes, because I want to look like this. And then they threatened me, and I used to pack my bags and run away to Savaii. My auntie lives in Savaii at Awala, and it was closer to Savaii Hotel. Yes, Awala. Don't tell me you from Awala. I think we are cousins. Yeah, we're cousin. Cousin now waits until tonight. Anyways, Cindy, before we go to the break, it's a show more. Yes, we have a show tonight. It starts at 8 o'clock. Make it 7:30 so you can get here and look for a seat. Because if you don't get here at that time, you are going to stand. Yes. Ya lang ya tu sin ta tu ma long fu fu ta fa wo ta tu kala me chau chai ai ma le chau sa lo chau me sin na Cindy of Samoa. Now that is beautiful. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pacific kai pe o fiti matonga. E na o le tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I ia fee, maisi me tau mafa mai le moana. E peia ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pacifica. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Ako karongi ue fo ia yaso ia. Maua foi le umala mai tonga. E le gata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala mai Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le gata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa pepe, I le Tasi Market.
e maua fo'i ipu mo whaalavlave in bulk I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o ranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa I nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o ranga ua tā ua le money grant. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I Saufokiranga. Can you be my wife? Hello, Folasa, and welcome. Yes, beautiful is back, and yes. We are here with the beautiful and she's Most beautiful. beautiful. I'm sorry. Anyways, Cindy. Yes. They were opening our borders, it's been a week. Yes. What do you think? Well, already Samoa and also our business for you. Well, to me, when it comes to business, there's no such thing as perfect, and you're on it. There's no such thing as ready. There's always room for get more ready. Yes, and I think that's where we are at the moment. Get ready more. Yes. In terms of Well, I don't know because I don't know the other places, but but if you feel like you need improvement at any, say get it improved. Yeah, like over here, I just changed our show like last week or 2 weeks ago, just to be more ready. Yes. So, and even our bar, our staff members are always trained. They've all been training hard because we want to get to that level of perfection. 5-star, remember? So we have to offer 5-star, and the service should be 5-star. I am 10-star. And I am 15 stars. Wow! But that climbed really fast. Already 15 stars ago, I'm sitting next to you. Anyway, Cindy, em phải nói xin vài người hội lệ chế phẫu thuật hội lệ mà luôn là especially the community hội lệ one. Ole vài người là ole one mà cháu nó mấy cháu tourist. Và là mấy cháu phổi. Ia ele lewa chaba yai peona sa no ele 100% le tulang ele yai cha chun me ta the whole package le hospitality but ole mele vai ngi ole tulang fo ile ole tu mama lau tele I lungo le awala me fa pena ola se fina so na vai Ia, mana ia pe tu faatasi bo tato ulu nga lulu faatasi ia mama mea uma ia lelelo personality, the visual, appearance, because poleale le feo me fai ale anga le ia ele ai ma se fie iloa me anga fai so everybody should groomed up, just pretend you look like you're in a magazine every day when you go to work, and when you walk around town look like a model. Yes, get yourself up there to that first level. Cindy is one of the famous entertainers here in Samoa. Okay, Lola Omega tourist. I have the request. Yes. If you can just just 2 lines. 2 lines. Dedicated to all our tourists. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wilder. I'm simply the best, better than all the rest. Better than anyone. I'm sorry, I'm crying. Why you? Oh, baby, don't cry. We've just met. So touched. Oh, touch me. You want me to touch you? I'll touch you. Thank you so much. Thank you so much, Cindy. Anyways, ele sunga ya Cindy of Samoa ia ono nolo na sosani mai fo il tatu ko kala mene fiafi ia e pe ona fa ya tuia o Cindy of Samoa ile to tau fai loa ile tulanga fo ia tatu tourist e tam fai attract
ele tu visi fo le asau se me fo le tau fa le tonu le service waiters ai pesa sinti o ke fa ia ko a ki le ko ngofo ia kuris ma ki li ai ona to fa au ia le la to fia no fo nei le tau me sina o te tele sinti mo lo va no te lo le ka pinga mo le show. Yeah, I've got a show to do, everybody. And as you can see, there's all these people sitting around waiting for me since 5 o'clock. Yes, I've got to go and Bano beats my face before I come on stage. Make sure you come and see the show at Tamazina. There's no other place where you're going to see a show like that. Yes. Thank you so much. Cindy will see you around after the show. Yeah, and we will celebrate the reopening of our borders here at Tamazina Island Resort tonight. Anyways, thank you so much. Beautiful respect. Thank you, guys. Was it all right? Yes, thank you so much. Thank you so much. The reason why I love Talofa Voucher, it's easy. It's super easy. It's convenient. And you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le Talofa Voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again, and God bless. Beautiful is back, and welcome back. This is your Tautai from here at Tamazina Island Resort. But Talofatu, ma lo lava le ongosai, ma lo lava le Tautai. Ia pe ona silafia, o le sa matu Savaii with the STA. Ile tam fai lava le tulanga fo ile promote ia le toe o mai o tātou tangata ina ia promote atili ia tātou motu Savaii. Ia a maise ia le tātou tino, o ia tātou le toe talaina o tātou borders. But na o sina vaenga lava e fia toe fai loa le tātou o tino. E pe ona iai ia le motele salafai. This morning, before we heading back to here in the pier, i le tai au sa matou wasiasi ai i le nofuanga leo le lava field ia for mo la tau fo ile no si le field le nofuanga ia vaenga leo o le lava field ia i le afioanga leo sale ola ia po le tumalo le whapalota o nganga i maunga ia o le tulanga pi ona iai ia mane tua o le mataanga lea. Ia sa mafua mai ina ua pale maunga mule when the volcanic erupted in 1905 to 1911. So one of the very interesting things is to tonu o le lava field. O le tulanga lea o the Virgin Grave and also the London Missionary Society or the Efakasa Church because o le ngole sa ingoa ile Efakasa ia so la pole ka se tonga Cristiano Samoa o le la mo sa ia o le taimila nei ia o la lava ia pe ona ia e ile tātou footage ia ele ngata o tātou wata ia ai mai se foi o le tātou fa le tātou me pu ata po le tātou drone ia mapu e ini so vaenga uma ina ile lava ina ile lava field ia ina I saleula
Also, sina recap lava mai le motele sala fai o te lola to va ai mai ai se fai te mi o le nei vai aso. Ia sa ma to asia fo ia le no fuanga fo ile ina ia pe ona ia ina le langoto le sa ia le no fuanga le langoto. O stasilo no fuanga ia o tele ina ngai mai ai tulisi. Ia ma le tulanga fo ile le matango fie ia o lona vainga na pe ona ile macho show le sa fai mai na po ile tulango le la hu ile le ina ua ngoto le la ia le la sa ia le macho por kalame na sa o tu ia ila so na fele ngatel we also visited the alofa anga blowholes in Tanga is Savaii so le vainga ta ua lava o site ia ia o le tulanga fo ile o mo ta faonga mai vanga ia mai se o pe o nai sites fo ia mo nai ta tu tanga tourist ma ila to e ta fa mai fafo so se taimo le vai aso ia la vatu ai lo tonga uma ia o tulanga pe o nai na ia ta to wata ma videos ia sa ta fu ina mai le mo tele sala fai but Savaii to ia the overall ia the hospitality as I mentioned before ia o le tulanga o la to o mea ai o mea ai fo ia ia ele ngata na lumo la wala ita tu roadside vendors for ia pe ona mato o mai ile I forgot the fun share po le for the sea urchin in the bottle le ta u ita to ile ngana fa protania ia mo ila to ile si la fia ia ele ngata na o le tato limu the sea crabs so this is one of this is one of what do you call the local favorite delicacy in Samoa pe ona iai ia le limu mal vai pena so lo na wingal fa matalanga Savaii ia o senofuanga tauna SCI as Cindy of Samoa said fai te sau Samoa e te o mai polu ai te le o Savaii lo no winga e te le o sau Samoa so it's a must e te tau ona e Savaii is must it's a must place to visit Taupea ia e te o mai nei Samoa mo ta faunga ia mai se fo yo asia singa e le ngata na ia e papena fo ona to fa la wilo atu ia le tatu faltan malone le hotel nei ia le Taupea Sina Island Resort but just the quick I want to like share some story behind this hotel and this place Taupea Sina Island Resort Taupea Sina o se tasi leo o vaenga fo ile ma fu mai le tala fo ile do you know the story of tuna and the eel ia ma fu atu ai ia e tala pe ona o vai atu tala lasi Samoa ia e ina vai taimi o ila e ma fu mai ile le vaenga le na ia le o fa ingoa ai ia le tala le ia ma le mano fuanga nei o le Taupea Sina i le tuna ia ma i ngalo o vai aku ia sinti ia se ina te usunga mai le pesa Taupea Sina wai ele vi o Taupea Sina but anyways I got the questions for you and also this is our last question because tonight is the last show here in Samoa ile tulanga fo ile ia ile tato ko kalame male STA so the question for tonight e make mai oe po le ale ngo le pesi le na usu atu Cindy ile taimi o tato ko kalame make mai le ngo le pesi guess what is the name of the song that Cindy sang this tonight our show tonight so how to enter so you have to send your message your answer via our Facebook page BluTV so it's taula on mo ila to fia la fo mai ia le tato talisa la fo mai ile BluTV la utali o le aling o le pesele na uso Cindy of Samoa ile tato pun kalame muli nei ia o se vaenga taua foi ia a fai foi e mo se bano te malanga mai ai Samoa ia ona mafai leo na e sau e meet ia ile sunga ia Cindy of Samoa sasi foi ia o tangata fa fia la wiloa ilo tato tino au le tau lunga tato pun kalame nei afia ia e toe mo li atu fa tele ia tato sponsors fa tele lava mo la to lango ia o le u tau lunga tato fa mo nei vai aso ia mai so to talaino tato poras Yatu in the Samoa Tourism Authority, the motto of the Samoa Tourism Authority is Beautiful Samoa. E pe ona ela to ona bataule le temine, the beautiful is back. Tau mawhai toi au mai le au le lei le la le lei o le tātou tunu i Samoa nei.
e toi mai moa I lo tātou tino whaftai atu e lau whionga lele minister, lau whionga atoa solo Cedric Borseshusta, and also the CEO, lau whionga pati vaine pe tai o te vita for this great opportunity. Ia malanei for initiative, ia for our medias overseas, ia mawhai ona o mai e whaalau I loa, ia lo tātou tunu o I Samoa. Nei, whaftai atu I le tātou colour shop, whaftai atu, thank you so much Kristen. Ia mai se lau whai ngā ruenga. Mo I lātou e fia le au nanga mana service le tātou colour shop. Ia tauana e asi ai, ia e mawai ia paint, the variety of paint from the USA. No winga o meo vali ana ngata, ia mo le vali ina o lo ta vale o lo isa, but ele mawani vali mo tātou make-ups. So a whai te te le a tātou isi vaenga te aru, ia o vali e mawai. Ia o tātou vali fo ia mo tātou ta vale o pasi, o meo fale me whapena. Yeah, Asiasi na Imatafele, the Sunga Kristen and the management of the colour shop. Thank you so much. Thanks so much again, once again, Lau Fiong Kristen for your support. And also, Whaftai Dora, male management le Tatu Maota Samoa service station for Tatu Pamu Pezini, and I told Mato, Ngai. Ia awa fo le utuina o lau tāwale. E fo inisi au nanga te whaapsili ai. E pe ona iei le tātou tālo for voucher. Tālo for voucher, e mawhai ona utu lau tāwale, ia whaftai atu le Pacific 40 and tālo for voucher. E mawhai ona whaonga le tālo for voucher. Pe o e nai te whafu, o taunga tāle penisini. Taunga tāle penisini. Ia whai mai lau mea lofa le nā mo tātou tanga teinei. To tongi o whaonga le tātou Pacific 40 ma le tālo for voucher. Saule o tangata le I piki malingu umela o invoice lan telefoni. Alu lore kangaka le ave ia Dora, ia amai ai lau penisini. Uktu mai lau penisini ngā I le pam penisini. Ia ale Maota o Samoa, ia inai tuanai. Mato, e le ngata whaftai le Tasi Market, ia mo lau tau au nanga, ia o le tūlanga e pe o na iai lau sunga tola foa, ia e le tamwhailawa ina ia Soani fo na ia tātou tangata Pasifika, ia I tūlanga o meo fuo whaatoanga ia pe o na whapena na iai lau tua. Ia u te lo ona I tātou sponsors ia, e le ngatana, e le whaangaloina ne tātou associate sponsors, pe o na iai le tātou car rentals, le Reef car rentals, ia I nai lo te pā, ia whaptai tele tala mo la tō nanga, whaptai atu fōi I le tautua ia a le whaletali māloa le Lava Hotel, ia o nisa whaletali māloa ia I mali tātou tau mea Sina Island Resort, whaptai atu le Moana Rentals ia a maise o nisa o tātou whaletali māloa I Savaii, whaptai atu and shout out to Seti and the management of the Lagoto Resort. E le ngata nā whaftai atu kuki, le ota kuki, ia ma le tātou staff ia a le Hapaside I Sale Lolonga. Ia e le ngata nā whaftai atu le Adrias, ia ma le lātou whalainga, ia I nai I whewhoi, lalo malawa. And also a special and huge shout out to all our street vendors, our roadside vendors. Ia po tātou tangata, ia le na maua mai ai, ia tātou sea, ia matulanga o me ai Samoa lau wala. Ia mai la tolo whātau la tō talo me whapena. Anyways, so ole whaiunga nā tātou proklame ia with STA 2022 from Samoa. Whātau tele, ia mo lau tō lango ma lau tō tāpua inga, ia ua taulunga ai, ia ole tātou show le nei. Ia pe ona ia I Samoa nei. Manuel nei a fiafi, tātou whelo I pēr, ole a whau pēr tātou tautai ai. Pato le tātou proklame nei, o se proklame whaipitona nei Samoa, ia ma le tātou whapaanga, ma le Samoa Tourism Authority. Tātou toi whelo ai, ma ia nafo sa, whaasai ia. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools.
Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read a plan.